Ndabasuje neza cyane kabisa abakunzi ba HD Global Media mbifuriza kugubwa neza muri hirya no hino hatandukanye. Amakuru rero y'imikino kuri iyi YouTube channel niyo tugiye kuba tubanamo agezweho kuri uyu wa kane bimeze neza cyane. Na makuru rero ngiye guhera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku mugoroba nibwo equipe ya Singida Black Stars yarayisesekaye mu Rwanda ivuye muri Tanzania. Wije gukina rero umukino wa mbere wa CAF Confederation Cup mu ijonjora rya mbere ije kubikina na Rayon Sport. Umukino ubanza uzaba ku munsi wo kuwa gatandatu wa tariki 20 z'uku kwezi ukabera kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa moya. Iyi kipe rero yamaze gusesekara mu Rwanda n'abakinyi bayo b'ingenzi kabisa bagiye batandukanye barimo nk'abitwa ba Andy Kofi kabisa Habib, abasore bagiye batandukanye nk'abitwa ba Kelvin Kajuri, abasore batandukanye barimo nk'aba Harid Habibu, harimo ba Harid Aucho, harimo abakorose nk'aba Kratos Chota Chama n'abandi batandukanye kabisa ba Elvis Rupia barahabaye neza cyane, ndetse n'umutozo wabo Angeli Gamondi kabisa bameze neza cyane kabisa. Abasore ba equipe ya Singida Black Stars bakiriwe neza ku kibuga cy'indege hariya i Kanombe, kibuga mpuzamahanga cya Kigali, bakiriwe neza cyane n'abasore ba Rayon Sport, yaba abayobozi bo muri equipe ndetse n'itangazamakuru ryabakiriye neza, abona ko ibintu bimeze neza. Ubwo rero nuko bimeze. Kapiteni w'iyi kipe yitwa Harid Aucho yavuze ko baje mu Rwanda guhangana n'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo bayikure mu nzira berekeze mu matsinda ya CAF Confederation Cup batarajyamo kuva bashingwa nk'ikipe ya Singida Black Stars. Ubona ko bafite intumbero ntimake zabanga itoroshye, ariko bagomba gukora ibishoboka byose, ntabwo baje mu butembere ahubwo baje guhangana, kandi na Rayon Sport nk'uwo bazabahanganye nabo baramwubaha cyane. Ubwo rero n'umukino wateganyijwe ku munsi wo kuwa gatandatu mu gihe kipe ya Rayon Sport rero ku munsi w'ejo nayo yakoze imyitozo kuri Kigali Pele Stadium yitegura uyu mukino. Ni imyitozo yagaragayemo Yusudianye hanyuma n'uwitwa Mohamed Sheri arakora nyuma yuko yari afite ibibazo by'imvune mu minsi ishize, ariko nawe yakoze imyitozo. Hanyuma Emery Bayisenga nawe yakoze gake kubera ikibazo yagize ku mukino bakiniye na equipe ya Vipers wa Gishuti banayitsinda. Ubwo rero barahari bose uretse witwa Fonganye ufite ikibazo cy'imvune utarakira neza, ariko nawe mu minsi iri imbere aragaruka. Ubwo rero Rayon Sport yiteguye niyo nka kabisa bagomba kuba bigaragaza ku munsi wo kuwa gatandatu. Abafana musabwe kuba mwiteguye neza, bazabishobora kwerekeza kuri Kigali Pele Stadium, atazabishobora nabo bazabe bakurikirana umukino hirya no hino aho uzabasha kuba utambuka. Ubwo rero match izabikomeye Rayon Sport nyuma yo gukora pre-season nziza ikitwara neza cyane, nubwo hari imikino yitsindwa nyuma yo gutangira shampiyona neza. Ikipe ya Singida nayo ikubutse muri Tanzania itwaye Sekafa Kagame Cup nyuma yo gutsinda Al Hilal muri Sudani tego kuri kimwe. Urumva n'umukino uzabukomeye, amakipe yose ari muri winning momentum ameze neza, match ziheruka barazitsinze bose. Ubwo rero n'umukino uzaba ukomeye cyane ku munsi wo kuwa gatandatu. Urumva n'umusibo ejo kuwa gatanu kuwa gatandatu rukambikana kuri Kigali Pele Stadium. Nuko nguko ibintu byifashe, reka mve aho ngaho ahubwo nitenerekeza muri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda. Kuri uyu munsi harakomeza umunsi wa kabiri wayo, umukino uza kubimburira iyindi yose. Gorilla yakira Mukura kuri Kigali Pele ku saa 9. Nyuma yaho gato hanyuma equipe ya Gicumbi irakira APR Football Club. APR kubutse muri Sekafa iraza gukina na Gicumbi ku isaha y'isa 12 n'igice, nyuma y'umukino nyine uza kuba wahuje Gorilla ndetse na Mukura Victory Sport. APR nyuma y'uko bitagenze neza nk'uko abantu bari babyiteze cyangwa bo babyifuzaga, barashaka kuza bashimangira kuko gutangira shampiyona neza, nubwo umukino ubanza batawukinye kuko wabaye kirarane, bari gukina na Marine ntibawukina. Ubwo rero uyu niwe wa mbere bagiye gukina muri shampiyona bakirwa na equipe ya Gicumbi. Gicumbi yari yatangiye nabi itsindwa na Bugesera umukino ubanza. Ubwo rero Gicumbi nawe no kureba ko hari icyo yakora imbere ya APR, nubwo bisa nk'ibigoranye ariko ishobora kuba yagira ikikora. APR nayo urumva irashaka gutangira shampiyona neza nyuma yuko Sekafa bitagenze neza, arashaka kwihimura inyagira equipe ya Gicumbi. Ubwo byose no kubitega amaso kuri uyu wa kane kuri Kigali Pele ku saa 12 n'igice. Reka sorese ku ikipe y'igihugu ya Espagne. Ikipe yatangaje ko mu gihe Israel yabona
itike y'igikombe cy'isi ngo bo ntabwo bazayitabira, ngo barashaka ko FIFA ibahana bitewe ngo n'ibitero bari kugenda bagaba. Ubwo rero iyi Israel itsinda iherereyemo n'ubundi ntabwo imeze neza kuko iri ku mwanya wa nyuma, ifite amanota agera kuri 4 yonyine mu mikino 6 imaze gukina, mu gihe Espagne yo mu itsinda irimo imaze kuba imeze neza cyane mu mikino 6 irariyoboye itsinda iherereyemo. Ubwo rero Espagne bitunguranye ishobora kutazitabira igikombe cy'isi mu gihe Israel yabibonye itike yo kukitabira. Reka tubihanga amaso rero dutegereza aho byerekeza nuko imeze. Reka rero abakunzi ba Hit Global Media mbashimire cyane, mbifurize kugira ibihe byiza.